Hari amazina ashobora kuzahindura amateka y'igikombe cy'isi cya 2026 kuko iki gikombe ntabwo kizaba ari cy'abakizigenza gusa bamenyerewe umupira w'amaguru. Hari n'abakinnyi bakiri bato cyane bamwe bafite imyaka 17 gusa ariko bafite impano ikomeye cyane ituma amakipe akomeye ku isi akomeje kubakurikirana cyane. Abasore baturutse mu bihugu bitandukanye harimo n'abakina ibihugu bya Afurika kubakurikirana umupira w'amaguru n'amatsiko menshi cyane kureba uko bazigaragaza ku rubuga rukomeye kurusha izindi mupira w'amaguru igikombe cy'isi. Uyu munsi amazina yabo ashobora kuba ataramenyekana cyane ariko ejo bashobora kuba aribo isi yose iri kuvuga. Ngwaye ikaze turebera hamwe abakinnyi 20 bashya kandi bakiri bato bakwiye guhangwa amaso mu gikombe cy'isi cya 2026. Ndi Jean Dudieu Tumukunde NJT Info. Ngwaye ikaze. Ku mwanya wa mbere hari umunyakote d'Ivoire witwa Yann Diomande. Afite imyaka 19, akina ku ruhande rw'ubusatirizi. Akina ikipe mu Budage yitwa Rasenballsport Leipzig. Uyu Diomande akaba ari gushakishwa n'amakipe akomeye cyane nka Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain na Bayern Munich, ariko yitwa RB Leipzig ivuga yuko idashaka kumugurisha. Bivuga ko imuha agaciro karenga miliyoni 130 z'amayero. Ni umwe mu bakinnyi bashobora kurwanirwa cyane n'amakipe menshi muri iyi mpeshyi nubwo ikipe ye mu Budage idashaka kumurekura. Diomande yatorewe kuba umukinnyi mushya mwiza w'umwaka muri Bundesliga nyuma yo kujya muri RB Leipzig avuye muri Legano yo muri Espagne mu kwezi kwa 7 ku mafaranga angana na miliyoni 20 z'amayero gusa. Yese yitwara neza cyane agira uruhare mu bitego 21 aho yatsinze 12, atanga imipira 9 yavuyemo ibitego mu mikino 33 ya shampiyona. Ibi byose bifasha Leipzig kubona itike yo gukina UEFA Champions League. Diomande yamaze imyaka 3 aba muri Florida muri Amerika nyuma yo kuhagera afite imyaka 15. Niyo mpamvu ashobora kuzumva ameze nk'uri iwabo muri irushanwa. Birasa nk'azakomeza kugira umwanya wo mu ikipe. Wa kabiri ni Gilberto Mora n'umunyamexike. Afite imyaka 17, akina hagati mu kibuga no mu midfielder, akina ikipe yitwa Club Tijuana. Gilberto Mora n'umukinnyi wo hagati muri Mexique. Nyuma yo kwitwara neza mu mukino wahuje Mexique na Espagne mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 cy'umwaka ushize, ibinyamakuru byinshi muri Espagne byamuhaye amazina y'icyubahiro nka Pedri wa Mexique, bishatse gusobanura ibuye ry'agaciro rya Mexique, ndetse na Craquito bisobanura umuhanga muto. Ubu amakuru avuga ko ashobora kwimukira i Burayi aho amakipe akomeye nka Real Madrid na Manchester City bivuga yuko ari kumukurikirana. Umunyamakuru wa Radio 5 John Murray aragira ati uyu ni umukinnyi muto kurusha abandi bose muri iki gikombe cy'isi. Afite imyaka 17 gusa kandi akina hagati mu kibuga afasha abasatirizi. Mu gikombe cya World Cup giherutse yavuzwe cyane nk'umwana w'igitangaza, aba umukinnyi muto kurusha abandi bose bakina ikipe nkuru ya Mexique afite imyaka 16 gusa. Ntabwo byarangiriye aho ngo kwa umutoza Janvier Aguirre yanamugiriye icyizere amushyira mu bakinnyi babanje mu mukino wa nyuma wa Mexique yatsinzemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitego 2-1 i Houston. Icyo gihe Amerika ikaba yaratozwaga na Mauricio Pochettino. Uyu mukino ari gutangaza benshi muri Mexique, niwe mukinnyi muto cyane kurusha abandi bose wigize gutsindira igitego muri Liga MX. Yatsinze igitego cye cya mbere akinira Tijuana muri Kanama 2024 afite imyaka 15 gusa. Ku mwanya wa gatatu hari umusuwisi witwa Johan Manzambi. Afite imyaka 20 akaba akina hagati mu kibuga. Akina ikipe mu Budage yitwa Sport Club Freiburg. Johan Manzambi akaba ari mu bakinnyi bakiri bato cyane b'abasuwisi bitezweho byinshi muri iki gikombe cy'isi. Yigeze kuruta cyane kuba umunyezamu akiri muto. Ubusuwisi busanzwe bumenyereye cyane guha amahirwe abakinnyi bakiri bato mu marushanwa akomeye. Mu bihe byashize Bril Embolo hamwe na Dan Ndoye bahawe ayo mahirwe. Ubu biragaragara yuko hashobora kuba hagezweho uwitwa Johan Manzambi. Benshi bamubonye agira uruhare rukomeye cyane mu rugendo rwa Freiburg rwabagije umukino wa nyuma wa Europa League. Manzambi ashobora gukina mu myanya itandukanye hagati mu kibuga, ikindi kandi akanitwara neza mu gufasha abasatirizi. Azi gutwara neza umupira, ikindi kandi abakunzi b'umupira wo mu Suwisi bamufitiye icyizere gikomeye cyane, ndetse kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi Granit Xhaka yigeze kumushimira cyane mu ruhame. Yatsinze igitego cye cya mbere mu ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi mu ntsinzi y'ibitego 4-0 batsinze Amerika i Nashville mu mpeshyi ishize. Ku mwanya wa kane hari Ricardo Pepi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 23, akinira ikipe yo mu Buholandi yitwa Philips Sport Vereniging cyangwa se magambo ahinnye yitwa PSV Eindhoven. Ricardo Pepi akaba ari kugaragaza uburyo bwe bwihariye bwo kwishimira igitego. Ibyitezwe ku ikipe ya Amerika bizaba ari byinshi cyane kubera ko iri mu bihugu byakiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi.
Abantu benshi biteze ko Amerika izarenga amatsinda ikanagera kure mu irushanwa, gusa ntawamenya neza niba Amerika izabigeraho, ariko ifite umukino ukomeye cyane kandi ushobora kuyifasha ariwe Ricardo Pepi, umusatirizi ukomeye cyane wa PSV Eindhoven. Mu mwaka ushize w'imikino, Pepi yatsinze ibitego 19 harimo 6 yatsinze mu mikino 5 ya nyuma. Ibyo bifasha PSV Eindhoven gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubuholandi. Mu mikino mpuzamahanga amaze gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitego 13 mu mikino 35 amaze gukina. Yagarutse mu bakinnyi babanza mu kibuga mu mikino Amerika yatsinzemo Senegal ibitego 3-2. Ku mwanya wa gatanu ni Nico Paz uzakinira Argentine. Ku myaka 21 n'umukinnyi wo hagati mu kibuga agakinira ikipe mu Butaliyani yitwa Como 1907. Nico Paz yakundaga kwigana uburyo buzwi bwa Lionel Messi bwo guserebura cyangwa se kwishimira igitego, ahaterura amaboko yombi akayerekeza mu kirere amaze gutsinda. Ariko mu mezi ashize ubwo yatangiraga gutsinda ibitego muri Serie A, yahinduye cyane uburyo bwa celebration, apfuka mu maso n'amaboko ye akerekana icyo bita maske. Nico Paz yaje kugira uruhare rukomeye cyane mu gufasha Como gukora amateka mu Butaliyani mu mwaka ushize w'imikino. Ikipe yariyoboye n'umutoza Cesc Fabregas. No muri Argentina abantu benshi baramukunze cyane kubera yuko yakoresha cyane ukuguru kw'ibumoso kandi akaba anakina kuri nimero ya 10. Bamwe batangiye kugenda bamugiranya na Lionel Messi. Igihe Real Madrid yamugurishaga mu mwaka wa 2024, ishyize ingingo mu masezerano yayo yo kuba yakongera kumugarura hagati y'umwaka wa 2024 na 2027. Uyu yagize uruhare mu bitego 21 atsinda 13, aho yatanze imipira 8 yavuyemo ibitego. Ku mwanya wa gatandatu hari uwitwa Jessim Yassine, akaba umunyamaroke. Ku myaka 20 gusa, uyu mwana akina ku ruhande rw'iburyo rw'ubusatirizi. Akina ikipe yitwa Racing Club de Strasbourg Alsace. Benshi bakaba bamubona nk'umwe mu bantu bashobora gutungura abantu muri irushanwa akinira Maroc. Uyu munyamaroke Jessim Yassine yari yarakurikiranwe na Barcelona mbere yo kuva muri Dunkerque yo mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa akajya muri Strasbourg. Iyi kipe Strasbourg yo mu Budage yamutanzeho hafi miliyoni 7 z'amayero kugira ngo imugure mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Yafashije kandi igihugu cye kwegukana igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20. Ikindi kandi yatangiye gukinira ikipe nkuru ya Maroc mu kwezi kwa gatatu mu mukino yakinnye na Ecuador. Yassine yizeye guhabwa amahirwe no gukina neza mu irushanwa rikomeye kurusha yandi yose ku isi, ari igikombe cy'isi. Ku mwanya wa karindwi hari umwana muto cyane mu myaka 18, Lucas Hellington, n'umunya Australia. Today in a starting role, Seeley drives it into the heart of the area and it is two. The teenager Lucas Hellington niwe mukinnyi ukiri muto kurusha abandi bose warigize guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Australia yitabiriye igikombe cy'isi mu nshuro 7 zose igihugu kimaze kwitabira igikombe cy'isi. Ku mwanya wa 8 hari Kerim Alajbegovic, n'umunya Bosnia na Herzegovina, nawe afite imyaka 18, n'umuwinger akina ikipe yitwa Red Bull Salzburg yo muri Australia. Kerim Alajbegovic yatsinze penalty yahesheje Bosnia na Herzegovina intsinzi mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi wahuje kino gihugu na Pays de Galles. Alajbegovic yagize umwaka mwiza muri Salzburg ku buryo Bayer Leverkusen ikipe yari yamurekuye by'agateganyo yahisemo kumugarura nyuma y'umwaka umwe gusa. Nubwo akiri muto, amaze kwerekana ubushobozi bwo kwihangana no kwitwara neza mu mikino ikomeye. Akaba yaravukiye mu Budage ariko ahitamo gukina ikipe ya Bosnia na Herzegovina, benshi bakamubona nk'umusitari mushya mu ikipe y'igihugu. Ku mwanya wa 9 hari umunyaturukiya witwa Can Uzun imyaka 20, akaba akina hagati mu kibuga, akina ikipe yitwa Eintracht Frankfurt yo mu Budage. Can Uzun yahisemo gukinira Turukiya gukinira Ubudage nubwo ariho yavukiye akanakurira. Yakiniye bwa mbere ikipe nkuru ya Turukiya mu mwaka wa 2024 igihe yaragikina Nürnberg yo mu cyiciro cya kabiri mu Budage. Abasesenguzi bavuga ko Can Uzun ari umukinnyi umaze imyaka 2 ashimisha abakunzi ba Frankfurt kuva yava muri Nürnberg. Mu mikino 5 ya mbere ya Bundesliga y'uyu mwaka yatsinze ibitego 5 anatanga imipira 3 yavuyemo ibitego, ariko imvune zaje gutuma adakomeza ku rwego rwari rwitezwe. Muri Frankfurt n'umwe mu bakinnyi bari mu buryo bw'ibitego, ariko muri Turukiya ntabwo arabona umwanya uhoraho. Umutoza Vincenzo Montella ashobora kumukoresha nk'umusimbura. Ku mwanya wa 10 hari umunya-Mexique witwa Armando Gonzalez. Afite imyaka 23, akaba rutahizamu, akina ikipe yitwa Club Deportivo Guadalajara wo muri Mexique. Uyu Armando Gonzalez akaba afite akabyino ka La Hormiga bisobanura ikimonyo, yaje guhabwa na sekuru kubera ko yatinyaga cyane ibimonyo akiri umwana nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye muri Mexique.
Gonzalez yatsindiye Guadalajara ibitego 25 mu mwaka ushize, ahamagarwa bwa mbere mu ikipe ya Mexique mu Gushyingo, atsinda igitego cya mbere mpuzamahanga mu Kuboza. Abenshi bakavuga ko uburyo bwo gukina busa n'ubwa Javier Chicharito Hernandez. Ku mwanya wa 11 hari witwa Ayoub Bouadi n'umunyamaroke, n'umwana w'imyaka 18, akinira hagati mu kibuga, akina mu ikipe yo mu Faransa yitwa Lille Olympique Sporting Club. Bouadi yahawe akazina ka Einstein igihe yakiniraga ikipe y'Ubufaransa y'abatarangije imyaka 21 kubera ubwenge bwe haba mu kibuga no hanze yacyo. Bouadi yakiniye mu Bufaransa mu batarangije imyaka 21, mu kwezi gushize akaba yaratangaje ko yahisemo gukinira Maroc. Muri Maroc iyi nkuru yakiriwe nk'intsinzi ikomeye cyane, akaba yakinye bwa mbere mu ikipe y'igihugu mu mikino yo kwitegura igikombe cy'isi. Yatangiye gukinira Lille yo mu Faransa mu marushanwa ya Conference League nyuma y'iminsi 3 yujuje imyaka 16. Kuva icyo gihe yakinira muri Champions League ndetse na Europa League. Ku mwanya wa 12 hari Houssem Aouar n'umunyarigeria w'imyaka 27, akaba akina hagati mu kibuga, agakinira ikipe ya Al Ittihad Club yo muri Arabia Saoudite. Aouar yakiniye Ubufaransa mu mukino wa gicuti na Ukraine mu mwaka 2020 mbere yo guhitamo gukinira Algeria mu mwaka 2023. Umunyamakuru wa BBC Jonathan Pierce aragira ati ntekereza ko Algeria ishobora kuduha ibyishimo nk'ibyo Maroc yaduhaye mu myaka inishize. Avuga ko ari umukinnyi ufite impano idasanzwe mu gutegura umukino wo gutanga imipira myiza. Ati uyu mwaka yatsinze ibitego 15 akinira ikipe ya Al Ittihad yo muri Arabia Saoudite muri shampiyona ya Arabia Saoudite. Yongeye kwerekana urwego rwatumye imyaka yashize yifuzwa n'amakipe akomeye mu Burayi, akaba ashobora kuba umwe mu nkingi za mwamba za Algeria muri irushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026. Umukinnyi wa 13 ni Alessandro Chiakati, n'umunya Australia w'imyaka 22, akaba myugariro wo hagati ukina ikipe yitwa Parma Calcio 1913. Chiakati yavukiye Firenze mu Butaliyani ariko yimukira muri Australia akiri uruhinja nyuma yuko se umubyara Gianfranco Chiakati ajya gukinira muri Perth Glory. Chiakati yabaye umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane ba Parma muri Serie A y'umwaka mu gihe yiteguraga irushanwa rye rya mbere rikomeye. Umukinnyi wa 14 mushya kandi muto wo kwitegura mu gikombe cy'isi ni Ali Jassim, n'umunya Iraq, akagira imyaka 22, agakina ku ruhande rw'ibumoso rw'ubusatirizi. Akina ikipe mu Butaliyani yitwa Como 1907. Uyu Ali Jassim yatangiye gukinira Al Khark yo muri Iraq afite imyaka 14 mu mwaka 2018, atsinda igitego cye cya mbere afite imyaka 15. Umunyamakuru witwa Steve Wilson aragira ati Jassim niwe watsinze ibitego byinshi mu gikombe cya Aziya cy'abatarangije imyaka 23 mu ntangiriro za 2024, bituma Como imugura. Nyuma yaje gutizwa mu Buholandi no muri Arabia Saoudite. Umutoza Graham Arnold yakomeje kumwizera mu mezi 12 ashize. Jassim ni umwe mu bakinnyi bashobora gutungurana cyane, agatungura benshi cyane mu mikino ikomeye yo mu matsinda. Uwa 15 Mohamed Amoro muri Algeria, umukinnyi w'imyaka 26, akaba akina nka rutayizamu cyangwa se ku ruhande rw'ubusatirizi. Akina ikipe yitwa VfL Wolfsburg wo mu Budage. Ibitego 10 by'uyu mukinnyi mu mukino yo gushaka iki gikombe cy'isi bikaba byaratumye umukinnyi ukomeye cyane watsinze ibitego byinshi muri Afurika, arusha Mohamed Salah wa Misiri wari ufite ibitego 9. Mu mikino 6 iheruka yo gushaka iki gikombe cy'isi yatsinze ibitego 10. Nubwo Wolfsburg yamanutse mu myanya yo hasi muri shampiyona, ibikorwa byo mu ikipe y'igihugu ya Algeria byakomeje kuba byiza. Mu gikombe cy'isi biteganyijwe yuko Amora azayobora ubusatirizi bwa Phoenix. Iyi Phoenix akaba ari izina ry'ikipe y'igihugu ya Algeria. Ashobora kandi gukina ku ruhande rw'ibumoso bikamuha amahitamo menshi cyane mu busatirizi. Ku mwanya wa 16 hari Luis Suarez, umunya Colombia. Ku myaka 28 akina nka rutayizamu, akina ikipe yitwa Sporting Clube de Portugal. Suarez yatangiye kwigaragaza cyane ubwo yatsindaga ibitego 4 mu mukino wo gushaka iki gikombe cy'isi. Colombia itsinda Venezuela ibitego 6-3. Vuba nga mbere y'igikombe cy'isi yongeye gutsinda igitego cye cya 5 mu mukino wa gishuti watsinzemo Costa Rica. Uyu Luis Suarez wo muri Colombia nubwo atamenyekanye cyane nka Luis Suarez wo muri Uruguay basangiye amazina yombi. Uyu Luis Suarez wa Colombia ari gukora ibintu bitangaje muri Portugal. Mu mwaka wa mbere muri Sporting Clube de Portugal yatsinze ibitego 38, ibintu byatunguranye cyane kuri benshi. Usibye ibitego 38 yatsinze, Suarez yanatanze imipira 9 yavuyemo ibitego mu mwaka wa mbere muri ikipe. Umukinnyi wa 17 ni Brian Gutierrez, n'umunya-Mexique. Ku myaka 22 akina hagati mu kibuga, agakina muri Club Deportivo Guadalajara. Azuza imyaka 23 ku itariki 17 ukwezi kwa gatandatu, hasigaye iminsi 2 ngo Mexique ikine umukino wayo wa kabiri wo mu itsinda A na Korea y'Epfo muri Estadio Guadalajara.
Brian Guterres yavukiye muri Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2025 akaba yarakiniye Amerika imikino ibiri mbere yo guhitamo gukinira ikipe ya Mexique, igihugu cy'inkomoko y'ababyeyi be. Mu kwezi kwa mbere yavuye muri Chicago Fire yerekeza muri Guadalajara, aho yafashije iyo kipe kugera muri kimwe cya kabiri cya Liga MXS. Mu mwaka wa 2026 Guterres yakinnye imikino 7 muri 8 Mexique yakinnye, akina hagati mu kibuga afasha abasatirizi. Ikindi kandi akaba yaragiye agaragaza ubuhanga n'imbaraga byazanye impinduka nziza mu mukino wa Mexique, cyane muri gahunda yabo ya 4-1-4-1. Umukinnyi wa 18 ni Bazumana Touré, ni umunyakote d'Ivoire. Akaba akina ku ruhande rw'ibumoso rw'ubusatirizi. Akina ikipe yitwa TSG 1999 Hoffenheim yo mu Budage. Umuvuduko wa Touré ukaba watumye ahabwa akabyiniro ka The Hurricane cyangwa se inkubi y'umuyaga. Ikindi kandi Manchester United na Newcastle United bivuga ko zifuza kumugura. Muri iki gikombe cy'isi kirimo abakinnyi benshi bagize mu myaka 30 ndetse na 40, birashimishije cyane kubona Cote d'Ivoire ifite impano nyinshi cyane z'abakiri bato, ikaba idafite gusa Yann Diomande w'imyaka 19 ahubwo ikaba inafite Bazumana Touré w'imyaka 20. Umukinnyi wa 19 ni Ibrahim Maza, n'umunya-Algeria. Afite imyaka 20, akaba akina hagati mu kibuga. Maze yakiniye amakipe y'urubyiruko yo mu Budage kugeza ku batarangije imyaka 20 mbere yo guhitamo gukina ikipe ya Algeria muri 2024. Azwi ku izina rya Maradona, yitiriwe Diego Maradona kubera ubuhanga bwe. Umukinnyi wa 20 ni Luka Voskovic, n'umunya-Croatia y'imyaka 19, akaba myugariro wo hagati. Akina ikipe ya Tottenham Hotspur, ikaba yaramuguze agera kuri miliyoni 12 z'amapaundi, ariko ntabwo arakina ikipe yayo nkuru. Nyuma y'igikombe cy'isi Voskovic azasubira muri Tottenham afite icyizere cyo kubona umwanya mu ikipe ya mbere no gukina muri Premier League. Wakoze cyane kuri iki kiganiro na Legend Jet Mukunde. Komeza ukurikira ibiganiro bitandukanye tugutegurira.